Uyo mno muherwa musirisia bulori bwa sipindi esia oburuki lino usanga fumungi wabarera mambo amangi kabati yohora muchimbe katika buhani cha mumbo asi wesipindi sio buruki humera na ese Priska Chuki nilonda yori na piu stangausi ambiambi rebinende abami abefwaro buyunjuka buhari ambiambi mwami Jeff Uyo mno Priska bushiere abanoli bose bo mumbo enyamubereza uyo mno okwiza sanga sene falala mishipindi shekshine buruki humera ni Jeff apochi yanonya msata mbataya manji nyanga ina paka shisa abantu bandi bemsunguri share no Orio mno mwami Jeff ambiambi mwami Ndindi Orio mno mbake sawan barula mumbo Murio muna abe usise ko dire chipura nawa siri ndo ni nyanga ya mwisho usingira mchomje pakese Orio mno kufukira kuno mulango ko kusirisia amahua ko buruki mumbo ya Kenya kulingana kusema kwa kiwani kihore tofauti msiano sefusi ya Kenya anane mumbo efwe asi wesipindi sio buruki nukuchaka nende koti ya appeal oku sudia no suspension ngo ngana wale ndi mululu ya bata oku suspenda oda ilia ya liberisia umuninginia oku chagua judges basasa harano ngori kuwe court of appeal okusudia kano neba chababa nende kubola balinara kola ariyo bano sirisia bene baberesi judges bano ama abahenga chikesi bano abiha byo kusirisia ama baberesi obweyango obwo kwingira mu office chikabuhane ngori bwe mwami Jeff mabakabu okusi hapo court of appeal suspende babyekesi sina mu buruki byekesi mbwe mblade lwangeni kurebendi kanoka kesi akari oburuki bw'eki court nende oburuki obwo muningine awesialo subwe buchirira mukiri kwanisibwa amanesina esahayo kulingare mako kenekano ulake kwa mwami Jeff Orio mno Priska irevole revandi lakini remo zishinga na musimeno tetaye mbere han tetaye nyuma lukuranga ilolesia kweli judiciary namba mapocket court bali independent bali kuwa banyana kwana muamuzi babo okulonda hananende amalako kubalonde kali nene likuwa libengo kulolesia kweli shibala bali shingana makuwa kali halimbo wala wa mahuri na kuwa president wetu alabona alina anakuumisia ta nakuwa mbo independence ro nilikuwa lilai sana kulola benefits lakini sio kubiri shinyano kwa mbo ikoti nino no mfongo na wala mkulana nilikuwa shinyano haba ko munjira yo haba ni shinasho mkaruefu no mfongo wefu no muruto wefu na yabona umanyebu ni kunyalotyo haba shirimu lakini mwenye shirika si ikoti ni kasi ya abantu bali mu DCI na abantu bali mu DPP amahana prosecution and investigation lakini ohurla omuhongo uhuru na wanambo abantu bashibanya no fala ikasta shinenyo kwandika ikasta eshiro la ko eshikundi shose no mashaba no mu DSS na bakanga ukweli abantu bana bakola sa ikoso lifana bina kwa nolina abantu basi singana fola asi no chokumayire ku bangna mutelo bakhola shina abantu bandaba bakhola shina chokumanyire ta rine chokumanyire ta ko ilikuwa lina no tikoti independent onola ati anama ama ruling inali nendo inali mboi ili side ya mhongo uhuru nota lakini handi chingane mbore yao lilolesia mbu abantu abali mu chinga na ESCC imayalonda na kuwangu okumanyira mu mishinesha kwa mishinesha mundu nabira mshalati anda lakini asidenyo kwa na my personal feeling ano ni very personal no kubantu basasa babo enyalo kera ende omundu mulala kubantu basasa babo wakumisia ko sana chingana for family personal yali chingana nyalo kubola mbu yali lawyer Ashta lawyer nalapande hoza wanje wafuira mmoja ya accident
ma la ko mun la ba sita na ko lamba to ko na ikesi yo kushira nyala ha pesa ka hozaiko kuna nyangena ta ko ilikuwa yana liene mahoa kena nyama kweli ni sawa chubala bikoda lakini abandi bamanyereta awe EACC Kenya Highway kulanga steps kumaanisha abantu kweli lino nende kola nishiranga unona nana washinga na indi duno nemba de nyomuandika ikasi na indi nyomuandika ikasi ni yambira shatse kumkulata alabira ni eshifune shiranga na kukula jeshino abantu bamanye kweli likoso lolo ye orium mami Jeff omami ndindi ne bila ne siku shibukisha mwani mwa uvero uwesa ni wa kule amasaga kadaruka no akafanya mirimo serikali yekwe ne obrekane kwa ubundi buloremu siasa lokubera baro majali kandi kahenga misango kya ekyo nyinyi kurasangara mbawo mwali uchino mahenga tokwela kudumana mbawo wala balero sifa basiano na malako na iye kwalo mbwe ukwero kulonde malako ukale imposiyosi kumunda rabitu cyane mu sina solo ndre malako okole imposiyo kware ngamunya kochi ya habo wala makosa kakaya kole kula rivero mbwe kureke sibuwa majali kanu temi sibuwa kusina ba kwere sibuwa mu kusina nibe mbwe ba be mu mbwe ngo kulobera makosa kabakwana ingira ya kwere balonde okuba malamu mujaji msina ama kuba lelesha discipline yosi ya kwere banyoni msina okula lero kureke sibuwa harano kureke sibuwa kuriyo dire kama nune ndenga moyo ya kufara mbande bantu bano barutwa na hiye ya siasa bali okuyana siasa syabwe bana huku misiri ya mbani efesino sya esha kwa hakiaraka umuni nyine kwesi yado bo koto bapili mbele shugwe yangu oko suspenda kawazino kuwa nambo bama reo kabisa mbo bano baraba appointe bamere esye office ya executive uwe yangu kwele silo kwa nabo ama ibabere si mirimo ama wode yewe ni sibiru kwina kulao kabisa babere sesa esebe yisho kuikola okuiberesha mani ichirire okolwa na oiberesha mani babaruberesha ke office executive uwe yangu bwipangu si nyumba yayo imope nyumba yayo ibe safi alafu niwe mbona kwa barule mu office barule niwe mbona bengine to executive hamye ni adonga ne bidi vingi ilingana mwina kwa nini mbara ina majali kama kengere mu office na kulona mu majali bene umuntu yaloma nia sena havi anone ndaria mubula mugwe wa kikazi ndokwera nitoishi hata ya lenaona ori mu Supreme Court rero yahenga ikesi ya mundu wale masada kabiri ko buyobozi wala mu sumu mafrodai ya mtuba mu court lakini baadaye anumwene hasa weserekero aliamundu anakosopalonda ingire vile ando kwa kuchumbo sikiao hali nendecha kwa pala sakasi kama kungela baba ne majani bosi aka mumera kulele mo kiawe ke kumula abundu ka pala bindu bibi ke ka umisho mundu nga kesho mama ya kocha bocha majani ga kwa sakasi ingire kawana bya mundu anokwachi kwa bebe basa yana habi kuparambwe unuko kwala bwe aruchowa kwa ya justice unuko ya nabo nye defenders wa kwanza wa justice wa haki rodo manyalo ko rusha bo se basa ba mesrengero amba kusaya be kumla hebibi ili na wale vijana ko nyose ga imberi kama awake Orio
Muriya balaba herwa kusirisa bulali gwe spindi no buruki kulmalama nendo mwami ndindi ala nende omwami Jeffrey ngara karama ko kabani ke horeha musialo CFS ya Kenya nende mumbo FA ya Kenya abi no bano nori ku fungulenga ngara yao ambi kuchirisie spindi sio buruki kulmalama ko omwami Jeff do mwami ndindi kuchirisa kwa Kenya ko African trade intra-trade katikati ya African countries ebyalo bya Africa AU envoy ya boriri ibolairi Africa kunyala kwa hola bilai as at now we at 15%. Ngori ngo kumulori wano kudorulola iya intra African trade omwami Jeff sirisia iri erikula eri abamenyi okurula musalo CFS ya Kenya nende mumbo FA ya Kenya. No, Preska. Amako ke hivi bola kuna mko ko urana mundabo lambu kuleshienyu kusieshie. Kasieshienyu kuleshienyu kusieshie. Na likuwa lene londa kana karibu chingana kuli khala kuli na ngoba tabu na ndo kuita tsinyanya. Ounda inita tsinjoku. Na si noma tungo na se inita ti mena no shi kunya lo kore bi no ne shi na na shi kasi mena ko laisa example for Africa kunyola kulene the divisions nyingi kwanza Africa nyonyola kushirika a lot of goods as the country presidents bananga number president ne majeshi bashinyasania ejo bri Africa new mo ne abasungu ba faleshi mulaga infiltration Betamu nano in the name of Kubira Muralala, ho bako divider. Ho ekishindisho nyala kuwala Kristani. Amano kubalana. Africa niba nendo kulala. Ola Africa nendo kulala. Morocco ni country European. Mambo Tunisia, mambo Egypt, South Africa, utie Namibia, utie Kenya ya film. Kana Tanzania chachi rokubuko kulaiba maka. Kuba nende kishindi kulango kulala then kunyalo kusie finifie lakini ejindishe dalo ishilaiza na muafrika no obulala tira obulala mu kalolisia mshimulini nende ejindi ulanga mu trend blocks tira ka wanyona ECOWAS mande yuka nende East African countries civilization ndio North Central none Kenya na DRC area kulinde minerals nyingi sana lakini abantu bati hao bamanya saba amundana abantu babanana then growth la bata ko eliaje kwenya kukule abantu mu kwenya kukule no kuba alala nemura alala mukasinjia ebendishinga na byama mwa kasi ebendishinga na byama mu initiation shilala munyalo kusia asablo imagine amatamba ama kadoko se akali umiasi nyomba kale mtere kali busia kakuitata mashika kusumu watawe lakini onanyona abondu fulani nakubera shinga na murana abantu baraganga ama kabe bati alala ho ni ba kusanyinje bintu byose mama kabe kanalala ba wala export akefikaria kakuitata si tende timbwatiria ya abantu bakusia kidogo bakusia ni shilingi tibiri notrano neyo kumwe ejinishinono okubulana tira the strength ya biashara inona hana abantu barala mwibure nebindala na ndola abantu munairuno bakana baratimo munani ngombe lakini abantu 20 balimusha mashulala bamusha mashulala nonyola nano abai miezi tilita 20 banyalo kusia kata supermarket ejinisha AU bonayo na makuwa ko bulala kenya hapo bana kualala nende block ya biashara na block ya biashara ndio na ana mukhala negotiation ni mubahone the higher stake lakini sasa no Somalia iliyonyene no teka na Somalia no nde Jubaland sio nde Somaliland so subdivisions netereranga onyona munishimulene di block ndala imne kwa biashara okata bantu beingo mwenye ofala biashara no tirana
mura lala ama paru onyana mokola for Africa or and lokolo lama we can do better ni okolo ulai kube alala nokuba alala kuba kwa I block ya biashara Congo na kanabutia mu negotiation and the US kulinende strong point orium umwamini kwa East Africa mno ndio wewe ndio kufanya njia hapo yekesi watu ndio wamanye nuko kuenda East Africa trade maanisha sina Boviano vya Afrika bicho kusanya vindu vya Vietnam la Kenya no kwa nini tangawizi ile Ethiopia Nairobi amenyelewa tangawizi ile Tanzania vitu nguyo kulabo la Tanzania Nore busia nyogo kwa kujichanga munyala ndama dimwa kabla Uganda buga busia ao echiheje chiriao chengende chiriao cha basikile chodunyo chichitanga mpaka Kongo DRC lakini wale ndo mchele munyala wale ndo mchele Malakisi wale ndo mchele Ahero wale ndo mchele Babati Tanzania wale ndo mchele Mbeya okukusibu anga Zambia arunu kubona bwenyebu okuya akula inganga ino ibe yo Kongo byalo bya Afrika bikusanye ibintu bya nabyo babekesha mu mutele kwe kudalanye kunyela kwali kwa Tunisia kunyela kwali kwa Morocco baria abantu ba Egypt bena mu mutele kudalanye niye sindu sha kwa kulyo wa tarasuzo rosinyela sia singisa hivi Kenya yepo ino nende amasa da kai ga mungo ya verisa garla la masada ne tumukuje tumugula mpaka mwichocha kuli ngada munisi inasha munyela mwasi ngisia kuno kumunyela kusikia basi mu Afrika niwe na mwana kusingisia manufacturing everyone musingisi everyone nebebene ule selu cha mkusha mrea hapo kusharo materials mukusie vindu vile nende value addition kama maro osia ikara mafara mreko kingabare zungu cha Turkana mtoka sa Dubai mukwanye mukasiere Turkana au ili biado vindu vile mafara dunyalo Rwanda da Burundi arone nyalo kunywa la mafara da pipeline nguru na Kenya Okono kukusanya kwa vindu aba Afrika mnyendo kukusanya vindu mwenu Ebintu bilo binasiingisha imera ya Afrika binasiingisha esiro siefwe binasiingisha ifuni Afrika inamba ulokera ulisialo serunde sulu zasela siakusia sahi abantu befo babusia kwa nende ipamba mu Rwanda cotton ne kwa leo mwe namba kwa kama nende kuye pan paper lakini makaratasi sahi hata publishers befo watu watoa awa kwaje vitabu vya Nyaranga awasema sibarusi ya kusia hapa sibarusi ya kuepia hapa makaratasi kama kulukula South Africa kulukula Malaysia kulukula India awande barusi vitabu hawa tu printer India na Indonesia kulukula makaratasi kabulao ni makaratasi kabulao ni kuleo ndio sio kama swala ya mangule esi basi lusi ya makaratasi hapo ni swala desi Nukunyala kwa kula South Africa ama kwa kula wanu makaratasi kuru la Kenya kuluku ya kuraki ya misa kama makaratasi kuru la Kenya Hivyo ndio hiyo bila singi saitu mwetu Priska ni President niya hapo wala agenda chile chai ni haramu agenda ya manufacturing Esindari nende elisogara Kongo munu basuri ya wetu ya hana nasu sisiingira ya haraka Kuluku mera Nusiingisi ya Mulwana koto njina Osingisho mwili we ipamba Osingisho mungu mukusha yikolea Osingisho wandu lecho mkunyoelima Wani kaya wandu wangi ya umirimo Nosingisho yese wanda sewa kuye Osingisho warakile misala Abe lecho kuraka misala kia Eki choko siyewa kile makaratasi Osingisho wandu Yani wandu wanapolebele mukari Mwenebo bilandika wandu wangi umirimo Kama umirimo shakao ese andar de subera serikali yo kunyela ya sinse na mani
ulo ko era sino do sela sani mando bangi bermo ani sinya sa bali mando bangi we abu ko ndi ka be tamucha kila bwena Africa yereka kukusia raw materials ikusie processed materials aroni abundo kukinga majani ku okurusia no mkinga majani katika siego pengine Britain nikachanika masa mukasi era no kabula no nikalumera mudahira ya mbiyo nikirimi kachi kuwepo hapo ya sukari ya Brazil kwanza kulingana sukari inayokula Somalia kulingana sukari inayokula Kenya kulingana sukari inayokula Uganda ndio ndio kwa kutakira kwa kusikia watu bali hapa ni mbiano ya Afrika before Africa yokole inganga na ndio vya asili ya Afrika ni rata kwa vitu vinavyoani kuliko ya wale wanaosubiri ndio vinavyosingisha ni Afrika tulichokuandika bantu bangi birimo bero shobora kunya biwanda abebyo mabeno ebinyera bya ndika bantu birimo kandi yabesha abantu bandi abaraka ro materials kicha mu biwanda birimo Orio mno nusiruma kwa keneka intertrade kwa luchio mwami nguru ama muningine kwa bore kuri Kenya inava African Voice kumahwa ka climate change who UN Secretary Council. Omami Jeff, Kenya huwa kama African Voice mahwa ka climate change who UN Security Council. Birurena kama siyarusi ya Kenya. No lire uhuru na walamu kalawa uhuru ya na walamu huwa ka climate change na walamu kweli mahwa kefu ngana Africa uhuru sana tira we are the victims ne foku mianga tira ni kompletamente ni mulanga floods bora ilanga ipeta ndi mulloya floods no floods no Olanyo lambo amatika kuitanga mukenya muno mukolonda hanani amachi omala amato omala matika mala ni mukenya muno tikarule ni Kenya irenda mata ko kulele ni rolanga ga mu geography mu monsoon wind odi aswi pa orula ngine ito ya nombo korula South Africa no korula mjarahaimo ko onyola mata amatika hezamu Kenya muno nikakuwa nikamala nikerama nikera ya uri nako ndani pollution iro African countries vala be Africa by international level last ni 4% of the world yani pollution yosi mushalo Africa ni 4% lakini noti hapo suffering ni fukura hapo tini sana ko mlapa kulingu kweli Kenya abantu ba Africa babe compensated ba horo compensation ba yeso katika ba pesa namba ba kojo kwenye kweli enyomo mu minutes dawo no kulana ifokore mana kwa na mena kane eweno otira no misi omuntu ma onda chakunyo dai ita chonya lo kwenda tumo mulenjero kola unola kanyoleta tawe ko efialo fia basungu nenda banda bahala ingawaje bali industrialize no ulilomingana ndinabo la Kenya kubya kwa mshindana manufacturing ndio ibeta manufacturing ni ndai lakini ibeta honita itaondana ni pollution ko Africa isaino uli stabu etia pollution inonda kananga nendo mutikamba nitritera lakini na sana mwami nani uhuru na bolambu katafanya pesa kwa nyaho compensation chikenya hata bakolisha walio bagolembo ne nyomuli nende mulimu mwenya na mundu na bolambu kweli mu ni kalo kumisinja mazingira weso la ubi no fala industrialization inyingi sana wala umi ni kalo ora pollution kulamun wala umi kwa Afrika kuumianga lakini hawastani kenya hapo bole kurinano aba tiranga kuumia bawe hapo kusiye bibi akana kapa uriyo no mwami Jeff mwami ndi ndambia chirisi no Africa
yena lokwe yangu la imun yena kunyola industrialization esa kasi abantu ba malukusanda ba kone kingira chokwa emana musanda yo kwa pollution abantu basumbu bayimanejanga ende biwanda bya barao balwana bahendesa pollution yo kwa Africa irabia kucha kuba industrialized neri kani ulubere ne life ingisia ne limanye mwaina hapo mmatongolo kumaneja pollution lakini riska yifuta bone uyoro rele kama ingale efwili mera efwele aba Kenya nukubola kubonya kuba global na ambassadors wa olingana mazingira wecha kirako ne bantu baza mu Kenya mwana wecha ngasama atina bahama na bafubi tupeyasi yao Nochokwe okakwani ama kunyanja nge chest day mnyala ochire kulwa na mara kipero chiro bwe kana kuchafu waka uje bwito kunywa na abantu bakubiro hano kubola mbwe pollution ndo bero kweta kira olingana mazingira kao ko menyeremo uchafu waka ulie ale ndio kuchakira abwe na wikoni olubero abantu kulingana mazingira kefwe Sakina ese era omwami Kagame nembe kisera chai cha Rwanda. Wenu muona mkawasumutaka makaratasi ka paper bag, ero numuwila mweya kodumabero kingira hakaratasi hapa bahati mbaya, hareke sawa. Kumanya sawa ingi rosari ya ujo harekara sandiru abdena. Ili siya donge ni seresi safi. So, ni challenge kwa kuosi, Priska da kendere da buti barabara chini cha Nairobi ni dola abantu bakwanyesa drainage bila ya isa ilongera isimiti ile majuzi lakini nijo kulingana drainage yeyo erimo hali rumberemo obuchafu rumberemo abantu ofuremo chingubo halafu nebuwe yoba bulobo na ambassadors for the environment ndio chakira abwe na okwebe obe bantu basake uhero uyonjo uhera mazingira kefwe no hamwe mati nende kibaya era kasoi kubao nekaratasi ya wakalira amo ikekero bila kasoi kubao lekingo lira kundo uchapu gore ungehale mnausiwa bwe na onja okala osambwa amo kupala abanyala bakala bashapu ngora kuwe bantu baina hiyo ekwe abakeni ne ani hichapu ogwera ngone neifuni ya Kenya yala yanyo welamu mukubwa global ambassadors wa environment kama environment and climate management imbo siambere kwe emikungano kilomoto mukubinu gebyo kijoko rombo Kenya kunyendo kwa hostele mikungano kilomoto muku utunzaji wa mazingira ni gebyo me wanya la wala kwa lichiana yao imayangi wako lichiana yao ibemo arone biro kwe kinyendo kwa nani cha drive wano amanye mundu ya hotel yechoba anyore ifuniao mkulima o supply o ya kuya mu hotel mundu yechoba kunyere hao abantu bande bakendi abantu bano nende bintu bingi ebicho kwa kanduka Dios bichoa bisaba bishe funi ukenda mkuba wa bantu bano so ni bosi ambere imbosi yo kubiri mbarane kuwe kuchoi gana activities cha nacho echa kuona mlicha utunzaji wa mazingira kwa mfano kuone mkonyo kwa akili sana wantu babere bara misala mumau kama kwenye kwa forestation bia ama kwenye kusiingisa ile level ya forest misitu na misala iwe nyingi mu Kenya kuna fandi warukure kwa misala kuchora kwa misala kudala ni kuchora kwa misala kuchingulu cha kijosi abantu wanobecho kuchora kana team projects kama hicho na wanu kunyonya wanu wenda wako kwenye mazongodo wachi kwa loko ya ne ku loko ambassador for champions kwenye kuwekesha mambo imera ili kulingana mazingira ndio kuona mbwe kwenye nende a day
inyanga ndala kumosi eyokusafisya Kenya. Ngomwami Rais Magufuli yali yachakile, Dr. Magufuli yali yachakile Tanzania, alinyanga ya kusherekea jamhuri ino kuozi kusafisha Tanzania. Buli mundu ali wakati kwa uchafu kunao. Kubene ndi imerangera alinyanga ngero yose munyalo mwanyi wala support mwakula blogs mwakula charity mwakula ngokoni wakula ndano mwacha ko okonyera mu ifundi to ni ngira ya Kenya ile yanyoramo ifundi ama kusingiramo ndo balemera ni kambiki arungu muni nyinyi kupara koleno kuchapara tabasi mwana ano Kenya ano muchake kuingana na kunengira kwa register kampuni sina haito kusafisha mazingira yana ili kusingishe environment ya Kenya iwe isafi, kusingishe ifuni ya yewe alafu akakurukura akimisa kile Orio mno. Omwami Jeff ngula mwami Didi ya bola tausoka tajireho. Emihungana kineko ekia mambo ka climate change nikirerwa musialo sefosi ya Kenya kando sane ndi kunyola revenue abaraka banyala bachirisa bariri kula yawe okubira mihungano kineko. Mihungana tunemlai nimestibetaza chabara sinyalo kuona mchofanya baraka mwenye lakini mwenye baraka mwenye pale shindio nanga seize the opportunity. Eshitino kurango mhungano kunukula ano abantu bane nyokutingwa okurula mu airport beza mu wati kukutana. Omundu weshiraka yesi ubarula kuno mutoka onyalo kubana linende. Nomba bali mushikundu fulani banyalo kutinga abantu bano bayire. Esho kubiri abantu abaraka bano banyalo fanda shikulanga mutira abantu bano bakhetsa kubana. Kulinde shikulanga mbu for training your business idea. Sasa omundu no nya abantu bano bakhetsa ba abola makuwa kabo. Kubeza on the free moment ya abantu kubona za freely kumala kubona mu network. Omuraka yesi uba ule monende idea yose. Chiri lazima yete na Nairobi tare. Anyalo kutia ku wall, anyalo kutia ku social platforms etia mkutano kuno. Na anyalo kupicha ojinanga pitching your idea. Na raho idea iye omundi yesi anyalo kuchira nga idea yo na wala mko kula idea no ma omundu no kumsi. Abanda baji bakula njira. Tira bando nyalo mundi ataka kukase ngane sabu na ataka kukase bindu ya mahai baru mchira ho munini iya kudipoda maybe devin o abaraka befu babeti yari ina fasting ita zeni na esi ubane no mudoka nesi ubane kula omudoka ejo khola mashina around that enyalo kula ikasi yanje ku social media Ore mno mlalo hewa kulola mama wa kusirisia kula mumbo yefu ya Kenya. Mwami Jeff nyalo chiririsia. Mwami Jeff Ore mno mlalo hewa esipindi ni oburuki kurukula malamera riyari kula richiriswa nende oburuki wale uri msalo sefosi ya Kenya nende mumbo ya Kenya. Kuspindi sio buruki. Mwami Jeff bero kuko sisi kidogo no habari siasa mbele wala ngo abeshiraka babalo ba mishire social media nyange mkutano chino cha heta shinshitsho kubiri ku social media mu banyalo kurapa idea yabo andina la social media ta banyalo kuba kushingana group nebalishinga group banyalo kubane binshingana bitoka naomba mtu akonyalo kunyola kan no inde tielo 500 ne tielo 500 ndo bula wenyene munyalo kubashingana school mwachache shinshi ulanga tu asantra kira abantu bana bakhetsa mno bakabala mahuwa kako kana benchiba benyo kuyalisi ya fulani nibangu ina banyalo kubaye abantu bali beshiraka bali mishikundi banyalo ku approach organizers bemkutana chino kwenda efwe kutsitango kulinenda a very good transport system nomba kulinende wananga service ya transport nyalo bira abantu banano anena ko omuraka yesi ubanalo andole bino ni
opportunity yokukula enyanokao biashara yake yo sales mostly ni bado mshire social media handles Ore wami nitiko yule no ko bola mo ka kenako abaraga uno ko ya ngo para uno le ko so mundo ka para ibo si M-Pesa la ko ni selo sila alo so yendo ko para yesina si balo ko balanga selo mazingira esia para mbonya dawa para mungu au kane wa kwa ingira ya watu wanyendo kumana uchafu mazingira atano uchafu waliyo sikirula mu biwanda werebe yanada para si na kila siya ko nyam selo sindamba kuira ko uchafu kurula mu biwanda na idea yo mu mije kwa kabola noira mukando kuchokana no be kesio yesimba ndio alichokuwa no barambo uchafu kwa na bomba mazingira uchafu kurula mu biwanda nyalo malakuri ewo obona ko wanyana antindo nyala siya kengisha ndo sindamba lokubera onyalo para maparo kokola isimeka fulani abantu bandi bechalala nawe bekishya simeka singeso alafu so ubonyo lira muharo kupare nisimesa kunyala kwa pala kwa mazingira nisimesa kunyala kwa para okumanao pollution ya mazingira nisimesa kunyala kwa para kwa kisho mazingira kama Dar es Salaam mazingira ya Dar es Salaam kama lao madai kama kansa madai kali ke akanelo kuingira kubera obucha kama keto bila nubadiri wongo madai mangi karoli mu Dar es Salaam karona mu kuchafu kwa mazingira aralelo kunyalo kwa madao kuchafu mazingira amaji kawa safi mazingira kama yemo kawa masafi miaka cha kukwesa nyue cha kukwesa kiaba misafi ebindeo nonyenda wapa arashu sela siapo nyochuja hewa yawe safi maji yawe safi mazingira kwa yemo kawe masafi era na idea ile ya kukengisha Dar es Salaam andi hapo wewe nini so kujaje ku okuberesha ebyo ama akili yefwe emiro yefwe endemo kia amani kyo kupara mu business akuti esa konyenda kwa kwenye Dar es Salaam okumsumana ubidi yuko kule lokera wale baranga pollution pengine wewe anaona neona the solution rano konya solution to pollution ore uno luheba sipindi no buruki urukula manamera amako ako buruki mungo ya Kenya alandi salo sefwe ya Kenya omwami Jeff nwami ndindi ngure uno kusirisia amako akene karo musichirisia imba haini no amako ako ko yandikisa chikura murusungu barikabe extended basubisiye imbere kubirira kumumenyi mulala fulanga Patrick Cherono owachi ya hola petition the obirira mukoti ya Eldoret so Patrick Cherono petition amawaka ku extenda voter registration ne koti iri mu Eldoret koti Eldoret ya hola ya bisia kenako okusudia imbere okwandikisia chukura ngori ibo omwami Jeff kwazo mwana wandikisia chukura no yandikisia kubaria aba yandikisia chukura ne mabasina kona babora kusirisia wandikibwa bakora mako kabela mtandao baragana babola bari chukura cyabwe atasichirinde maana kubera ende no bukula sibukule bado sakiongozi amaro bukulu abembeso amaro bukulu mwami Jeff Actually, what I like about that is canora para wala bio. Abantu wala future belongs to them. Mulamulisan ko wala. Bu tinyaga titanga netia. Lakini omuntu biranga mtinyaga titanga netite omuntu na wala kusiendo la maana. Shirili kwa lilaita she adolescent indai leadership biro Kenya indaita. Lakini shenyalo kuma barakata ne shingana hapola kodundi ko itabu yamakuwa ko uraka abanda kulo kuira okwanza ndala ni shikwabere ne shinji kulanga civic education ta etsikora zinotsekati bataka katobani kushaza pa ko civic education yaga ta ejo be 3 leaders be fenyeka no wa ngiro ko babere be kono babo reja kwa ke kono ba kotina
abulaho na kuinisha na Ruto ne ulaho Raila ne ulaho Bangu Mudavadi kada Mudavadi ya tine chora homuna na kola na insista na kola ko temwani tishe kura temkolishina china luto kuna na bahala kwa bali temwa kwa kasera mahua ko nyaka na wala mbo manwanisha mistiki shama shinonesha tribal no shina ko esinto kulanga civic education chia iroda eshokubiri leaders no abaruti befuji batetera bakuloko injira bakuloko leadership ulorese leadership ya ko amanya abantu ko chena tumwani tira Priska IBC ya avere yandike abantu 6 million nje yasi yolre million tana sine ndiswi miambili nalo kule msemeno bashiro kulisia million aya o eshiti jina kubana Mungu abaraka befu ingawaje bali nende likuwa mbishi leadership ya Kenya sibahonya tawe lakini senzo kwa birani tiamu yandikishie muvene ndeikura wahamane ndeikura wuhati okupeikura mana ubole ku leader wanje uno ule sharo mudaita chira ni mumtangu lakini shonye lokwana ku leader tule uno sharo mudaita we newe mwenyewe kana munzu engora no kolashi na nyangero chiwacha kulatawa kosha na ba imberi kubandu bakolambo unono mbi unono neshwa halaho your civic right ta sendabira abantu befu dawe bushe mutimu ni zikura ikura yo irinende mahani ne male mbole ndinango Priska kate ndindile na MP chinahonya for directly da lakini anyalohonya kwa omundu bi unohonya olaga no kola kudanga kwa president enzohonya abantu manje directly dawe ni mikakati echo omuhongo na yakahaba na dao necho nyola chispreadanga okulanga ku ripple effect hoja no nyola indi mushikisha mushiria na ainyo idea fulani na idea kula mpaka kunyanza yabo la kunyanza abantu bari mushata idea mushata obongo tira icho abakora kale nabolana kwa parobe mu party ya solution ko ama rakabe furu bisana neuro mbashiro kuya nsekurata enda habakomba baluya banje bali western abali mumbo bali Nairobi abali moya ne Dorotiana baziba nsekura aya yekuwa ndi ikoti yamwe kweli kenya hapo ibe extended lakini nende bidisho kulanga logistical aspects jira budget Kenya haibe yaandikwa nona IBC bona benyofunga mkama budget ya kuyula mkama ko ndio wameacha kutinyanga TV Kenya hapana banyola pesa aiko kumeta kule limited kwa naye ni shindishla ikoti ya mblame kweli overall extension wameacha kutinyanga lakini ama pesa kalabao na ama pesa IBC kumetwa Kenya haibe timu parliament na parliament yefu hiyo abaruchi balimu isendo ta balimu mu UDA balimu ODM balimu Bejijiria koba malashina balai ba siasa ya manyeshi babala mshini mtemna ta kwa sababu haikombre ku IBC ndio imeta ko IBC imeta kwa mpesa by extendable limited development alimalo aba atleast kutia kariba it's millions bado plus we million tra ni last million this is wasted money for ikoti la ulai lakini nano ompula kulimu bado kulanga mpo MP babe ba escape kwa pesa IBC jende kasi reo orio muno mwamidi manya aba Kenya numuhaya ko yorushe kuchokwa ndi sekirikura na matongolo ke honyero bandikire bantu ba memejo tumakala uma IBC mwe yabonyera matongolo ke mubiri siba yabonyera matongolo ke mubiri kulokubere mabene habatumwe kuchokwa ndi sekirikura sebaba bere shugwe ko yandikisia amatongolo ke kabwere mu IBC kwa district
rero ninyanga mwisho umuntu waracha yadira ikora chodire ikora abaranga bari uwelanga baraka basi ikora kiba konya ndamani muchemo bukule chikora mukubera ne mwebene kubeni luwe mucha baka bakayiro kwema isira esikuwa nonese kuosi baranga bari mu babu wino bari mu babu kunge wale wabu uria mutoki mwerusi yawe namani muchemo bukule chikora cyo ngwera mureba abakubera ngo no barugonya aba kutuko bukule chikora mani kwa kubere kwebene muchemo bukule chikora mukula kwingira hiyo wala mukawasucho bukule chikora abantu wanasiasa bano abaheruka bamapesa bali kucha kucho bamapesa arere niba nabo welanga bali mundu okuya yikora basukumberesa kisilige ona chirai osino dawo licha bamana karochi to ukuli jikoro nenda joka mesela wanataka bwena wani wabona barukuda umuntu arwekesi ID arwekesi yikora kuno kuomberesa iyi yabonyo kawai kamusu wonde bilake kuzi arondele kuwe abo nasuba nanyo welanga na ukula mungu arona na umama lokera wanasiasa bende wanojia wanyala wako wanyama nmandu bya nikisichikora asa hiyo ngumami yakuti akabola niba batanga siya bali ekwesu mu somalia sukuna university silingi yose sokona bali kubonye kusubosi no kula chikora na ID abantu banadira ID banadira chikora so ese nyo kusabara murushe mu kule chikora mwerushe mbungi mu kule chikora uyekale nayo kama esla kwa tayari wanalingana na makosa hayo kwa noe mbele president ni Ruto kwa Raila kwa Mudavadi esa rola atisi ni lazima isingize ni mbole ni kwa president ni president kwa lo pero mosco ven kusiria ese usaba para sisi ndio lokwea ukwe Rusia aroni vile kumbe mbele abora kama kiongozi ndai para kumwa mbele cha ndia ikora andi harewe ni hao wanu baliende weruche wicho kiongozi mle wicho bainainde na wala mungu na kubira kwa mwe nore andikaiwa Resta hotel kwa ile nore ya bore kwa andikenge ndio kumsoma ni ala sayari ndio kwa kukura ni ndio haina ina mpaka yuko ni familia yake hosi wanu wake hosi tero bamugandage barumukuje batukole umuntu yose wose myaka keo kudira hivi kwa naende stambilisho ambao kama ni kwa bora bali bali chikura tayari so ndio kuweza kulio arabuni mundu na wala alipo mgandange ne kuba itabai ubu mundu atoba yani kisi amirero kulele himera yao ai kisi tele mo kia mani ko mwami akochi akabola mahakama yana au wala ile ai bisi bakirinde ko register wa na matongo kawa kuelewa bana yara bandu bachi wakale mirimo bila kwaru to yala ya bakia amani andu sai biso kale miro ko semerme then tempo simbi aba Kenya kurenge kuri ndaibo ya mass registration exercise mu mada ko kai BC is an ongoing exercise no kenda no cha office ya exercise yosi no destambulisho no da hapo office ya wala register ikura bali so register ikura kaso yosi kubera ino iresa imetanga kwa nuru kubwa kuwa an ongoing process buguli sasa exercise yera lakini harama yara musi mala kuno ko wala harama bandu ba abara wande baliyo akali yao neche bakoni hawe hawe ngo imanu abane de mwangu kwa hera ikura kwa hera okusikamu mukora yara suluhisho mubidi yiru kwa register sasa sosiosi esa kundacho kwista ntombo lecho mfano ikura yake yayo kulugare ni gira dibadilisha ngira kumsoma ndio kwa wasindari ile mass registration kwa kweli dai sin dai da kwa ile kwa mapema January esa ndio kwea so lindo tu singe kanenda bantu kono koche kwele registration yeko so bantu hapa Kenya bosi hapa ni bantu rola Mungu mubere sema ni mchemo mkule chikora lora na kubero mundu ni wale wakubero mwe
nomuzira mundu wene chikurawo akibwa binde ayi abantu batira chikura mundu wandi ni badakucho kuba mundu wandi binale bikabya byochenja abana bande bwayango bundi kidogo zaidi national dare kana bali kwa linera trasi datira buruburu dare mundu wa sonko lakini wasonko ya sasa dare bero karibu enyalokutenga nibambira kuva container office ebwene no nyalokutenga nembara kana ibya kabala ya kala jamba omuntu yesi anyalokutenga office yose ya IBC iri mu shitonya shose naje ngana sendenyo okupira ngana sendenyo okupira Kilimani ndenyo korula buruburu omuntu yesi ule amuntu fulani yenyo kula atita mu office tena ya IBC Orio. Mwami ndondo yo medao. Kama je pamane. Amare. Sawa. Nukura marisia klasi leo ndaka karibu we daka karibu 11 hivi. Mbona saa 12. Ama kwa bana sindahamana ndaba reba. Karibu bana mahumika daru. Bari police custody. Ulokubera ama kwa kosamba ebikuli. Ndasandana ngasigala misiruri hombo ya Kenya Kanjuri kia nini boys ndi ureba ungabekesia esina sesikara bana nbola sabakaba rosabe polisi CBC ibi abarere ino back to back ilikuberesa bana pressure ameonga balimu mumwikala unyala mwelesi hapo bila hii nesisa sibani sichirizia makizikabana mwami Jeff another hope dear hope Krista amukapano au sama skuli na mapwa amani karuna nanda mapwa amani sana and all this point kada etsikira nga mana masambe school eshindu shintu ishama hana saino itamu ino engoro awagona bitamu ino ibe bila mitamu ina ene na mako ongota sana ko abana bekale bamanyere mishindu batiko ingota ziwi kama wechikanga yakumi ero ndikosa pongo sana ko abana ni kani serikali ni Ministry of Education ano the advisors bahoga ni kwani kwa hiyo shoranga za Priska ni idea kwanza mu kushughulinda midterm break tawe ene nyalofchira abana babenende waswasi kata babe bahana no banchi ejo ngeri kuline the sports star abana bakakanda mu school bashokutia okubayata okubayamba chirwa ngade babayatu mukalina kinishitiri sana tawe tera hakubira mnamba Priska senda haba ko mu sports star lakini onyaloko sports muno nishukula chonyolata onyolanga ejindisha maana sana nishinda halanga ni okuta ndabona tula saa 10 sera nzie kole side hustle ba mala nanga side hustle ko ejindisha ngo abana shiba kolaika ibalimu bebayota babana balineka mana manji na balimu shiba harumishira bahana sam amani kama na mano college fulani esho ngeri kuna mitamtu schools nyingi zibetatia hamala amarego abatia hamala shinchukulanga gambu syllabus ko amana kila siku mtihani nalo kupira winga na example ya buruburu form 4 na baba mbino school ina class town na kweli ba very true to the one kai ekinshi mna amareba manji akale unnecessary amachera kwamba senti panalamba amatera so too much exam ekinshi tunakumeta ko abana bakulina wesa ino benjira misala balinende tinzaka abana bano balinende hashish balinende drugs nyingi sana ko effect ya drugs mu school hangiro high na nenya nokurera abana hando kutaka okusamba school nema ho manji Priska nemeta ho udende chinsheta mu serikali yeta nielera ni nyao ni punguze fee na esingana mu school ya malemba mu balipanga 53 nero bakasi boba irwasi
bayerwa 45 dawa ibaza 45 naye mwalimu nabo lomuhongo nabo nambu ichapati ndabaere nje isosi ndabaere nje shebaise ho abana babanende grant bana ho abana bano estima zai khamaho ni baba nyona le shiro bafala balahu na bala samba school basamba school ulambu aun ifisi ya serikali ya kumbozeno yachira omkati kubaesi kwa kumpa you're like size degree is a size nani okay and the quality ya shughuli ya kungo hapo na amaya bana batama kulia ni teenagers alafu ne elio mwisho kulinende nchi za mutipa na tipa dino ni goal oriented ni evidence oriented ni results oriented ejidino shakira abalimu baba strict ejidino shakira deputies baba extremely strict tira benya results umugenya promotion chain umu deputy no sinoptimsa yeah show press kana ba kwandikisha kwa komba deputy afadhali principal ndio head deputy muno nyola are very strict yenya arule mukasi ya deputy ino kumiaka tiba chibiri no chita no chine abaya hola promotion atiya waya pesa ukila ha pesa ene principal kwa nyola are very strict benya results immediately na additional training la bana watakola bati against plus amaho akaja amaji mbara wende yes ni msauna kwa falaho research anyalo kugira hot point sasa Priska penye ya social public yani abantu bakwele mirimo okukusya omwana okyagala ku family nomenda kwekelesia religion nocha quality na the government ama serikali uno kuita ku school abantu bano si system kinochafua abana bakula komeko akabekesha masino syo mundu okwerosibere shoburi okwera eshime sino syo mundu baruosa bali wa mundu orolanga hano kenda nako no kana nako kungira na baraga lakini hawafanya ndo kukwera kungira no ramanya wanya ndo kugoma lukera yenda mwige ibulao abana bano kabasi epo nukukula umanyire mukasojela abakari w'abantu lakini ni marahange ogarana samaraga bano barocha chimba hachawe kandi bakukedere ingira ngiyo mode lakini ungiyemere na akakole no segakando ne to ni ifamilia yakwa ikelesia yakwa ebintu bino byosi ebyekesi yange bebeshange bana meko bakule ne barene damu byosi byako aruno kumenda bakandi bintu bindi byokubona ngo kutaka kumenya esisungu onembere shenge bana barabacha bebe boko karuno nukuseka hano bintu ngebyo byosi ne babo bantu bandi okweka babo bekanga nesiboko kandi byosi bya yako kuoyo kimu bantu bana nende bintu byo mwami yakoti yakabola no vile ya pressure ku bana vile ya pressure ku uberuzi vile ya pressure ku balimu lakini imposi ya nene kuhoro mwana yosiyosi wari mmeko mkenya ino mbesi ya yosi nora para musikichanga ku straight line mbesi ya kolo na kasa ubila mburunde pressure ebintu bino mbwe fees ihende reba hende sise fees muskuli na uruda hamboli inyama kila siku inyama wakuru ya ibulai matongolo kana kukura inyama kila siku karulai Tuka rauda mburunde pressure ewa analisa pressure for pressure mwakuberesha sausage akuberesha mkati akuberesha maki na umweno yoka wasalula kama tongola kwa karula serikali ihende sise fees ili wako nyumu usu wao mpaka muzo muvene ndo kunyanda kuo kumenya okwa accommodate pressure sikikire kino ebila ebyodake wahabili no kwele merimo sai weka sokonye bilamu ukubereshe we yango uko kwa merimo baadaye akanota kuja makitre inamba kunyanganda wakali lero nataka kuja ije mukuli inyanga wakali barua bantu bari yakudwa nata mulanga ne babola barula
mu background kirari change biyo ata la wasbari changa mu diro kana kamdala na wasu ko besema ati na kule muskuli na soma lakini yo hawasema mukaira kuhusu ingira kula madomanga national platform kwa musu mare sai mare ita mana kabuta ko ingira usiingira kumenya kula mukora ko murajela kwa kona zero ndiro mbo principal hasalila yawa dere nyama kila siku mukanya yawa dere nyama nyanga ndaleo lakini yao wando resumu kule na ile nyama nyanga ndala linda kwa lebe muta kiyo da itenge nyama kuli lati ariko ko bolo somanga lo ile malengo uri wabi je kwani bali msumyala mwalimu wala bana mwaba bora muri sausage ya mwarirenge inyama ya mwarirenge simunari akabahulo kubera bintu bicengere harano mwami Jeff ngamuborere bana nuko barasambe bikundi numunyira bana manyabari ebu kalishawlire mundagre ya price jimu ndi abana bene bano barasambe bikundi for example sausage ya mwarirenge bula isemwende ndasoma sasa je bona ulora lakini ngabana basai ebe kabichenjere so boro simusubulanga bana manyira mu management paka bayinende I mean amira yokuhalande bana okubalo mere obabore ndi bwana byali birisa ibiri ndibura bendi ebikuli birinende mbaguliyo kama kuno koko elesi abana mbula mwali changa simunari ya blokbera school fees change school itimalati tema ho bira abantu kweli ibudget yatitia o muaccepte mo muyame changes tro echindisho omaloro mishira mwalimu wa guiding and counseling ulaliwa okurumishira foster ate alanabana na babira kweli life ireni nangwa na buli step naomba buli decision yomeka irene decision langu consequence po serikali yabo langu ifisi ititie that is a decision a decision ino la khala karina kwa uwemsi ila machamisi lakini kunywa abana mulanyola chini fulani shila londa ho landa bokana na hanuti no yote no la direct tawe no tira mshinishi kulanga mu life skills kulina ile lesson kulanga mu life skills tano kubola munyanga ino kulabo after makwaka a decision making na school zinyingi turumishanga class teacher omwana omubola mu class teachers uli close ula ambine ndabana atie abera bana mu munjere ndai no baiwe nikala uli munzu no na pesa kanyola ha shilingi tumia tsibiri na nyaka ino nyore 50 ona lori na mama inzu ona kaka lori na ho no barera kula munjirashina na ene no basijambi wa national decision kali serikali ho ni through life skill na through balimu ababeta close na dabana shola tira mu principal ta khana shola tira mu madam bole shola tira mu principal na omundu wa deputy ugata o discipline no mayene amani sana mchiraman ho orumshire balimu abali soft and orumshire life skills no mziapa information ino kubana lakini shola batambu serikali iborengo 45 no mkamba na walangu ichapa tilata otiakana kada kona ubirombo omunywi wabero omunywi no walangu ndenyokola amalwa no la katapa amunda withdraw Oriuno omwami ndingi marafika mtendeje kumwalo chiatiko kwa vile niko na mwalo umeko kubindu ya imera ya mahusiano tumekuli na counseling inaikana bara imbosi ya Jeff ya hasimisi ya ni imbosi muhimu sana lakini counseling iloko ya kuongera mbekuli vyomone Takira la habole ni masaga kwa siku kusia na ndio kula kumwana ka ya eklesia family mbere ni sinu ke sonse ka kwa family ibera mbere kera mwana wa bwe mudana ngata ifano mudana kumshara no hengere kusanga ba hore pay ka ya ver mu corona family kinyi gichai jache yokula very video so counseling inata jakela at the family level
Mungu chakire munyumba mudala umanye ngwe mabadiliko ne kababo ko mufuni amatongo ro kahende siyuwe makahende buri sindu so ko resende nabana bashaka kumanyira aho bela mwabo orulabwena alafu mukikelesia kandi family ndekenesia yekesha abana bano umuhimu wo kuberesha sindu cyo mundu kuri nubera no wala sindu cyo mundu lekesha monyela wasinyasiya newerere mwenesia oni mundu na asiri ya sinyasiya na wafelesha sara yake hii no mpaka che family ndekenesia cheke nende bana bano nibecha musukuli office ya guidance and counseling nende abakene bana balagwa kuita kuberesha bana makerako esaka ndesaka bana bonya ulukubera batwa barole mulumanga kujumbe ama imbosi family bore ikenesha ibore arumano nana ndondasa lukubera amanyira rero ni imeresha losindara lakini buri mundu barakere skuli shomone family stage chiluchi esaka wabere musa corona uluchi kono yola teika takano ayirege mu familia mu abera bana nokuje inyama nyeni buli nyanga wachenjera ko bino bya hendera bya donga halala abere kumosi ama halala abere kuyi ulubera ifu ni hendera mpaka wewe kana bana wote wamanye ndio ile imera ikananga matongolo kosule ka hendera mskuli barataraje matongolo kana bao akabali ile bila hilo wenda Oriyo umwami Jeff mwa kamalisi ishanya namuona wanza hano ni mwaka kuhumalira kulimu different age na kuhumalira abana ba homeschooling umwami ndindi malisia anukusindo umwami Jeff abantu ba mumbo umwami Jeff malisia man amene kwa tamba mwami ndindi chirisia abantu ba mumbo kuchakene lokwehera abantu ba mumbo sokwehera ni mara madaraka de ya Kisumu nende mashija de ya Mwaluchi Kirinyaga tebeke si imera mwere mare munangu inyanga ya mwari nende Jamhuri de Kakamega mwa kudegeti nyimbo cy'abantu bandi abarula harikasi abantu bakora ibintu byabwe basingise abasale bawe beche ku platform na mkulo kwa ya Mungu mwenyewe wa nyimbo cha Kongo mwenyewe wa nyimbo cha Rwanda wa Kenya mwenyewe wa nyimbo cha Rwanda wa Mungu na mbele siku ya mwehere kwa bantu wa Mungu mwehere yo ni bosi ya mbele imbo sio kubiri buri mundu ari acha kule ikora lugu ya kwa wala okora kubayikora na kukubera ikora mkinguli wala kudora kufa awe no haya muhazo chuku kule ikora umanye mbona waso yikubere lakini ukubira mundu wana kukonyi kuchoko kule chikora nenyanga ya mwisho kuchoko kule chikora niwe mwari BC inaba na budget yosenge kweli kama ikoti bore iwe kiero kuye konye bila hii kwa hivyo kulingana kwa muslimama kwa muslimama ulokubera ngo unyelo kula ne imbosi indi kupare ndio president ndaba asiye wa UN security para mazingira ndipo kupare munisida sio kuicho okola esinyala sia kuonyesha Islam na idea yao sio inyala ile swanga inyala ile industry mwele yao inyala ya wakenda Islam ndokubera imara yao yo pare yo kumana pollution ya environment kulingana hivyo kujana kwa hapa na mwele ni mara kushapriska kujamusela siasa wale motaya emiengano ne mingi para baba nuko konyelwa kufuona basiekwe hero la mugwa washo do hero la mugwa Oriyo mno mwami ndindi and mwami Jeff usirisia amamoko akareka konyera amamenyi usirisia libula yawe orula mumbeka mumbo alala ndesi arosi ya Kenya uri muno mlora muherwa usirisia buloli wao usipindi sio burula studio Mbolendi Rio ni malali Mbolendi Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo